Reka twongere tubahe ikaze mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Ibiganiro dukomeza kubagezaho tugenda tubageza amakuru atandukanye hirya no hino ku isi. Reka rero wowe tubanyere ubwa mbere ukore kuri subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu bindi biganiro bitandukanye bya buri munsi. Reka rero dutangire amakuru yacu mu gihugu cya Ukraine. Amakuru arimo kuvuga muri kano kanya ni igitero gikomeye Perezida Volodymyr Putin abyutse agaba ku murwa mukuru Kiev, ariko nk'uko birimo kugenda bitangazwa cyangwa se nk'uko byagaragaye, uwitwa Zelensky nawe akaba yabashije kwihagararaho agasubiza inyuma icyo gitero cyari gikomeye cyane Putin yari yateguye, kuko ngo cyari igitero simusiga avuga ngo Kiev yarigenje ngo agiye guhita ayifata, ariko birangiye bimupfanye ubusa kuko Zelensky abashije kuba yahanura indege 6 z'Uburusiya zikomeye cyane za drone ngo ziteye ubwoba. Perezida rero Zelensky nawe akaba akomeje kwerekana ko ari umuperezida utari agafu k'imvugo rimwe, akabasha gusubizayo icyo gitero ku buryo bukomeye cyane, ngo akaba abashije no kwica ndetse ingabo nyinshi cyane z'Abarusiya, ngo abandi ndetse bahita basubira inyuma. Ubwo rero bikaba bikomeje kugaragara ko Perezida Zelensky nawe ngo atari agafu k'imvugo rimwe, ngo ndetse n'uwongera kongera guhirahira ngo yerekeza Kiev ngo wese ari buhabonere isomo rikomeye cyane. Reka twerekeze rero muri Afurika. Muri Afurika reka dukomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Kongo FARDC nacyo kibyutse gitangaza ko cyakiriye igisirikare cy'u Burundi, ngo bakire abasirikare b'Abarundi rero ngo bagiye kubafasha mu kurwanya umutwe w'iterabwoba harimo za M23 ngo ndetse n'indi mitwe myinshi itandukanye yishe muri ariya mashyamba yo muri Kongo, ngo akomeje kugenda ahungabanya umutekano mu gihugu cya Kongo. Ubwo rero ngo babyutse babakira rwose, ngo babaha ikaze ngo baze bafatanye kuba bahashya umwanzi w'igihugu cya Kongo. Reka twerekeze muri Kenya. Muri Kenya uwitwa Raila Odinga kano kanya ngo akaba yifashe ku gahanga rwose, kuko amaze gutembagazwa cyangwa se gukubitwa inshuro n'uwitwa William Ruto rero akaba ari we wegukanye intsinzi ya perezida wa Kenya. Hari hamaze iminsi hari kubera amatora muri Kenya. Ubu rero tuvugana muri kano kanya uwitwa William Ruto akaba ari we umaze kuba perezida w'igihugu cya Kenya, ariko ngo bikaba bimaze gukurikirwa n'imvururu nyinshi cyane ngo muri Kenya kano kanya birimo biracika, kuko abantu bigabije imihanda bavuga ngo umukandida wabo ngo ntabwo yatowe, ariko nyine ni uko bigenda burya mu matora ni uko biba bimeze, haba harimo uwigize nkana. Uwitwa William Ruto muri kano kanya akaba ari we wegukanye amatora yo kuyobora igihugu cya Kenya. Reka tugushimire rero wowe twabanye muri ano makuru, turaza kubageza ahandi makuru mu buryo burambuye, kuko twemeje kuzajya tubagezaho za breaking news, buri nkuru yose isohotse n'ahandi wayisanga uretse hano. Njye mwari kumwe, wari uri kumwe na M Felix. Kora subscribe kugira ngo uze kubona izindi nkuru zacu zitandukanye.